Charlie kiduan Klemji asay dua jadi pilari katiang afan Klemji kalbi lari afan la 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 jadi kepanjang karbi longri cintur si Lapen itu mo kisar bura ahun anta ining karong neng eng mon isumar phan nachi theklong karpiang long tu nachi putheklong pen mo isumar husnami la tum rengdok rengi ki dolong ji phasi no ni tum kachingrum kalam kali Lapen panchayat alam phan pon lang mo he kaching hon president ni hang lang so alang ni pen setami phan pon lo je panchayat itum adin ke 6 schedule a area ke panchayat ang senglong lake kopya pa lada ke itum along ke aron away 6 schedule constitution of India long ke itum inlong at hayalong ke panchayat ng sengon e la solar ke kopilo ke senong jike la solar ke serwan ke dorbas no lapen ke akhin nokma karbia tumke serwan kep anila bang so serwan kep ke komatlo la serwan kep long si lada ke thik kon de central government ini karong nai ke la hello eri tum ni karong lang ase ke theben ako charda thunanga arjulong long ke arjutha pra eri tum ke chikhona APSLC president aki hai sir jai kathar sar alangli ini tum APSLC tadokawi radaphan mathasi alangli labangso alu non Rajya Sabha lapen Lok Sabha along pen papas FC parliament along si non ke dulu lake rong radaphan kachi thurjia phan a committee ke se atum si sapu boreng oversight and sinlo hemrik angton pen kopima kinang ji kaching thuranta akror seta committee phan ke leji phan central along sinang ke lo tribal MP sikanang ji sai pura da ko nasi khanar ko di tapuson ini tu chon monte anso sesi nang all prata ni konto na pe sai ke sami kachesong lo ki o ki truk channel ji kachesong lo ki Give so many to do it. Does he need a delivery down? I'm against the nag of the front image part. Akin making a horse to na isamali. Have along sali. Hans sali chi enang pudi. Itong arito atendo ameto. Baka may kawito ni bang. Kuan ni kakit lang din. Party si lang sudolong. Inuna pinso. Amin abidas sali. Alang dunbon dapon. APSLC. Akan aman kipi, lakace sokti kapon, alangi alun pon, alangi lun soni ilun pon te, ame kihi ta ame cicarce, setame kace sok akardong kace sok alun alangi ilun pon, wani ini taksang, di lun ta, ito kami ardi na, cingrum pedrado nang ji, kace sok aluti, doci hiji jama pakali, tolong cingrum pedrado nang ji, kace sok aluti, doci hiji jama pakali, cingrum pedrado nang ji, kace sok aluti, doci hiji jama pakali. Itu hiji jama nang nedi. Ang inang chaklo. Yung CDMP hay dun dadlo kulutang te. Handbrake Article 244 ni one week po. Tu alang ng chaklo. And the Article 3 that talks about separation of state, handbrake ang timlong ng jibu labang pilamata po. Ni lata klempo, lata ni klempo. Ni MP haylo te ni kachisong lapen ni ahok handbrake ni one po. Tapi ni ari semelang ng jeplang ng kalamali. Pilante, BJP gitu nang po. Pilante, Congress gitu nang po. Congress ang tinatay hud. Hempre kami po, warchor ito kasi ako, Congress ni Dunang lama.
nang du nang ne lo la hen lo APSC aphan song phi tin ti ka thar ar ju la ma so pe nang li dang nang chatong bun si ke me song phi tin ti ka thar nang li phan reply nang pi lang nang li Karbiang long today long nang li news long nang li kitok to da phelang ini nang li kitok apa ni li ka porhi song phi tin ti ka thar nang li lo chedan kha Ladang right to equality puwa policy ato kami phangta equal treatment pinangji pusi sit kepi lage ipo nang pusi ha central along memorandum of settlement MOS lage che sign tu lo athe ato kami phangta equal treatment nangji pu nali kaninji konat pena constitution lo konat pena run konat pena rule konat pena law lo nang lila right to equality pu keng sang so phang ta sik shidula lo dak adim doji ma samari keng sang so phang adim doji ma adim obe take business afan alang tu malom so par ba kunji sami nagaland along damtha along ka preg along damtha Pakistan along damtha kunanya det along damtha nang li passport unangji nang li idam pen nang li permission enangji nada sorlo Karbiang long nada sorlo Pakistan di labang so alugi hala gate pasalong nila bangso ka pansigurang ko chithanang ji ansi ako chidam thusi army chilule ako ami thang adim chidam thunang ji la puana ron ke so 6 schedule the constitution of India anki labang ke matha dam desi kato kawi thanta open for all kopya open for all lada ke 6 schedule areas ke lage open for all kali sit cap kali sit free kali sit isi tapiune piune Pione lagi, nasi jirbiatum, jirbotum, sik shidul akita porhenon, nami thang si kachini si jakong, kachini ke jakong, nami thang si jakong uteto, nami thang ham richada pita, piniyar ni nagi tum labang so may nakidun, ador so pik samarli. Aram nagapangrum, radda nagapangrum, jay katharsa nagapangrum, then azok piniyar ni. Thinon, Renon, Cholong Lenon, Samitum, ahok at song long si, Arjapit nagi to si, Nili, Women Wing Secretary Central Bank, APSLC, ahin pen of tuning below Tumpan. Atima, Nili, Pinanki do ho si ni country thomet. Nili Sumar Bahini, in so soinut, Aruso soinut. Asamini, Usumar Tachar Bakwan. Lapen pregnant ho Saminili, Chikoyan Troxira, Ajikim Hood, Nili exam ipidut. BA final with bidon hood. Nili sopi phanta. Nili chot mo lang. Beg ka direct mo lang. Lapu step ka arlu the. Lapu auto bengi 15 minutes long no. 15 minutes ang mong ni Haladak Ifu Government College. Exam ito hood ni appointment pili doon na ji. Amasi. Apian pake. Nili palibor ibor alo. Arnam herjuni ben. Professor Madam Atum. Nili ri nang kiot man si sit exam kito kalo nili ke chotok dun arnam chardok net ni marni siarni rat dat khaya khanni jing hon in tum duk ni marni risomar okorjang women wing youth wing laben hok asong zapilong ni chradon in tum arnam khan ninga jethe ni papis